امام مسلم را الحمدلله بسیسه بار بسیسه آمدنود میشه و در تمامش خلافت کلمه توحید لا اله الا الله وحده لا شریک له تو خالیش خلافت کنن اخیرا میتونه دیگه خطاهاش اگرچه نکی باشه نیست چی انشاءالله خلافت خفی دریا هم باشه الله سبحانه و تعالی گناهاش مغفرت میکنه ما شما بنده ها بی خطا نیستیم ما هر یک قدم خطا داریم هر یک خلافت داریم اقلا جرأت نداره بعد جوانو که 16 2 minut یا 3 minut وقت میرود همین سر گفته خلافت یک دعا کرده خسته براتون سنتی پیغمبر علیه السلام سنت میکنیم خلافت انشاءالله گجا میره من حیران میشم شما گجا گرفته میرانی بچه ها گجا میران بیرون من کوچه میبره لخلق کرده میشینم تا دو بچه ها نماز ادا کرده بومده من اینجا یک زواد یک فابریکه نمیران که یک کوری دولتی نمیرسن که من گفتی نام میدان کوری دولتی میران همین سبب اینو میگیریزن هیچ جا اینجا شما کوچه اینا میسیمشگاه خوده با 2 ساعت مثلا 2 ساعت 10 12 ساعت رو بشنم این خونه خدا میگیریزن شیشته خدا خیلی اینجا باید شما در خونه خدا راحت کنه چونکه پیغمبر صلی الله علیه و حدیث که المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء وقتی مؤمن در مسجد مثل ماهی وارد راحت روید ماهی اگر لای خلافت بحر دل تماشا کنید چه ماهی در بحر راحت میکنن مکانشون اونجایه مکان مسلمانان چه؟ وقتی ما شما در مسجد ریم که ساعتها راحت کنید مزده کرده خلافت انشاءالله ذکر کنیم مزده کرده تسبیح بگیم مزده کرده خلافت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در چیگه انشاءالله صلوات بگیم هیچ انشاءالله خلافت مسلمان راحت ندر مسجد خیلی نیست که خلافت در یک لحظه بریزی بریزی در یک لحظه خلافت علامت منافقی هست بعد دیدنی مسجد بعد دیدنی علمان یا بعضی وقت خلافت فهمیده است که در نماز خلافت همین ترتیب بینه در همین نماز یک توقیه کپوش یک کلپوش بود و آیت میکنه این چه وجدانه این نماز و این مکروه هست به توقیه بدون خلافت سلم هر کی سنته مثلا خونه سنته سلم نمیپوشه طرف یک کلپوش مسلمانی بود سریعش خوندن نماز مکروه هست چی آیت بکنید این مسلمانی شبکه رسول پوش آیت نمیکنید توکی مسلمانی دعوا نکنید من مسلمانم الحمدلله اینه مسلمانی نیرم در مسجد میبرن جای گریختن نمیاد توبه کنم جای گریختن نمیاد اشترا بخشه بجرد نمیکنم که ایسا بخونه برویم نماز خشوع خضوع بسیسه نماز براحت کرده خون نماز برمزه کرده خون خود باوری که نماز قبول شد دیگه برای رکلام نیاد برای مو نیاد برای الله بیاد بودته برای الله کی بودته خدا خواهد ماشین سوال میشه بخوزن هم میگیری کن مزه کرده موزیکا برای هم در راحت کرده برای چی در نماز راحت نمیکنی برای چی در نماز عشق نیست محبت نیست باعث شما خدا خواهد فکر میکنه نام مسلمان همین خشیدیم که بار میکنیم اگر ای گفتم 30 ساله در اینجا بس میرم مغریزه میرم تلاش میرم گویا که ای گوش میده ای گوش میده همچنان شیدیم احرام میگوز دیگه یک اولیا من مریداش شاگرداش قبرستان میدرویم ببینه که یک چند سرهای مردم بیرون از خاک است بعد نیدش میگیرن اون
یک گوش رو میزنن نیزه را. حالا که نیزه ای گوش میدروید ای گوش میبروید. سری نیزهش رو چخش میزنه در دیوار رو میشکنش. دویم سر نیزه میزنه نمیبروید مجبورم با پای خود زده بچک شده. سیم سر میزنه که در موقع این سر رفتن نیزه نیستن. همون سر میگیره بوسه میکنه و بالای دیوار میمونه. مریداش میگن که حضرت این چیکار کردیم؟ این یکم سر زده در دیوار زده پچک شده. اینجا مجبورم با پاچ برد. این همه خیلی آدم ها گروه آدم ها هستن که وقتی که صحبت علما بشتن اگه گوشو میمومد اگه گوشو میمومد. یعنی دویم گروهی که مجبورم با پاش شکستم اینا همه خیلی خواهان نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. اینا همه خیلی هستن که شنوا کرا هستن، بینا پورا هستن، گویا گمگاه هستن. اینا پس توی خدا بازگشت ندارن. این گروپ های این گروپی که سعی که زدم سر در مورد خدا خدا انشاءالله عمل کنیم انشاءالله خدا خدا. علم انسان میگیره به خاطر عمل کردن. زکات دارد از این ظالمان. زکات علم عمل کردن است. شنیدیم عمل نکنیم. وقتی که شما عمل نداشته باشید فایدهش نیست اینا. علم میگه در عمل چون یار گردد خدمت تو یک هزار گردد. اگر علم حرمت خلافت اندر باشد یک سنت مستحکم خلافت کرد انشاءالله فقط شفاعت رسول الله خلافت بود میشه. باید که ما شما مسلمانان محبت داشته باشیم که هم که از اکاو دادن هم که از یک خلافت شکم بودگی باید باشیم. از یک شکم بودگی باید ما مسلمانان جاوز مسلمان بگن نیستی نیست است. پیامبر اسلام که نیست در بالای نیست میمونی چکل میچسبه انام خیلی باید با چسبنده باشه. اگر یک نماز ما شما نمازخانه یک تمنه گل کنیم باید که همون قیده خونه های به برادر چی شد؟ چی حادثه شد؟ برای چی نمازی چی نامد؟ صحابه بینیم عمر با عمر خدا خواهد پریزدنتی شدی نماز نمیدید که خلافت عبدالله جون نیست. این نماز میپرسن که کجا شد برای چی نمازی پامدار نامد است؟ میپرسن که یکم بیمار شده است خبر گیرش میرفتن. ما نبینیم در کار خسر بشیم. خیلیت نامده الحمدلله الحمدلله مثل یک سهم تحمیل خسر بشیم بچه لخواد دلکش نگی برادر جاش نسیم برای چی نمازی تمام طورم کفتم شده زی برای چی نمازی جماعت ضعیفه این سوال مولا عذاب نمیدیم فقط عذاب خسردی که نایا خسرد خیلیت یک کم شده مرچی یک شیعه نمخور گندر می‌کنه دیوری نماز گندر میشیورا جس نماز خونه گندر نزنه بعضیش خودی ما یک ازرائیل شروع می‌کنه بچه‌ش بی‌بار می‌مونه سلام میشی سلام نمی‌گیره نمازم بیل نمی‌گیره این زمانش دست کی من نمی‌دونم یا علم و استوسه برداشتش است یا که مهر و عاقبت برداشتش است اون نمی‌دونید اگر این قدر معرضای این قدر صحبت‌های که باید آدم تیش کنه افسوس ولی وقت همین خدا خواهد همه خدا خواهد انشاءالله سنت های پیغمبر مستحکم کردیم البته خدا خواهد مسجدها را آباد کنیم این شبها را خدا خواهد زنده داریم من شب قدر نزدیک است اگر خدا خواهد خدا اگر فرصتیت تنسیت داشته باشین زبان گویا خدا خواهد در جمعه درباره صدقات فیتر درباره خدا خواهد شب قدر درباره اعتکاف انشاءالله قسم باشد پرمضمون مثلا شما عزیزان میرسونیم خدا خواهد شبهای غنیمت آخری ماهی مبارک از شب نزول قرآن است انشاءالله شبی که تمام فرشته‌ها روی دنیا می آیند همه ما و شما گفتی سلام علیک بلند الحمدلله جبرئیل امین و چندین هزارها فرشته روی خدا خواهد دنیا را فرا میگیرند باید امشب زنهاتون دیم خواب نروند عائله هاتون کشیدن خدا خواهد ذکر خدا گفت یک شب برای الله خدا خواهد انشاءالله تا سال دیگر الله نداند
مختنش دست خداوند اخنی بسیار میگیریم یکی انشاءالله خداوند اختلافات آیسته آیسته خداوند از بین دور کنه اختلافات گم کنه انشاءالله خداوند یعنی دیگر کسی مهر محبت به یک عشق مثل صحابه کرام الحمدلله خداوند عشق و محبت داشته باشیم طاعت کنیم عبادت کنیم شاید که الله سبحانه و تعالی از ما و شما انشاءالله خداوند راضی شود آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین صفا قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والآتيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأسرن به نقعا وبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بوسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإله قريش في ليلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإله قريش في ليلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الهنان المنان، سبحان الملك الديان، المأموف بالإحسان الموصوف بالغفران، الوداع الوداع يا شهر رمضان، الفراق الفراق يا شهر الترابيه والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وعوسته مغفرة، وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الهنان المنان، سبحان الملك الديان، المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران، الوداع الوداع يا شهر رمضان، الفراق الفراق يا شهر الترابيه والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة، وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الحنان المنان، سبحان الملك الديان، المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران، الوداع الوداع يا شهر رمضان، الفراق الفراق يا شهر الترابيه والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة، وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب في الدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يموت على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر الترابيه
والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران. الوداع الوداع يا شهر رمضان. الفراق الفراق يا شهر الترابيه والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران. الوداع الوداع يا شهر رمضان. الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح والختم القرآن. هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفرار يا شهر التراويح والتسابيح والختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران الوداع الوداع يا شهر رمضان الفراق الفراق يا شهر التراويح والتسابيح والختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخرها عتق من النيران. لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف
الوداع يا شهر رمضان الفراق يا شهر التراويح والختم القرآن هذا شهر أوله رحمته وأوسطه مغفرة وآخرها عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنات وألم يأتكم نذير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله